kancane sizwe sonke samabhunu ibengela uthela umusa isomela emnyama phasibiya omholi weqembu lama-VIP ingelela kulo nyaka 2023 kunethulela umsebenzi oyi-albhamu wezoba nengoma eziwu-10 sicela ukuthi ningamukela umsebenzi niwuthenge uzotholakala nje ubona wonke ama-digital stores nama-CD futhi azokwenziwa albhamu-ke le ephelele bazokhumbula abaningi ukuthi sizokhipha ama-EP sazi niseseke nithenge umsebenzi wethu ngayo yonke indlela efanele sikwazi ukuthi sizokuthi kube nenqubekela phambili. Siyabonga nje kakhulu isaphothi elisipha wena ngasonke isikhathi masikhiphile. Sicela nje ukuthi sigqugquzele ukuthi nisupporte njengoba nihlale nenza ngabe ama-VIP ekhiphile. Siyacela ukuthi nisiphe izandla. Umsebenzi uzophuma kuyona le nyanga lesikuyona kaJulayi, uma kuphela uJulayi. Ungangilandela ku-Facebook isomela imnyama ama-VIP, Thelimusa isomela imnyama sibiya. Seyinokho la uzokwazi ukuthi uthole ukuthi imininingwane ihamba kanjani, ukuhamba kwey'nsuku umsebenzi sizokhipha nini. Sicela ukuthi nisiphe support ngayo yonke indlela sikwazi ukuthi umsebenzi wethu ube nenqubekela phambili. Siyabonga kakhulu.